Dober dan, dobrodošli v Call of Duty 2 Multiplayer Option. Najprej kliknite na Call of Duty 2 Multiplayer. Počakajte, da se vam odpre Call of Duty 2 Multiplayer. Tam stisnete Start New Server. Vse nastavitve date po svoji izbiri. Naprimer Game Tape, Server Name, Poor. Vendar vse razen Detected, mora biti na internet. Zberete si svojo mapo, zberete si katero mapo bi radi in stisnete Start New Server. Prej se vam konzola. In to greste na internet in napišete iskalnik MyIP. Potem stisnete MyIP adres in kopirajte IP. Potem greste na Xfire in tam date favorites, vsaj ko imate favorites, brišete. In dodate ta IP z portom 2826, kot je to slovensko. In vidite, greste noter. Pokazal vam, kako deluje, če server deluje. Zdaj ste morali malo počakati, da vam pokažem. Boste pa lahko naredili svoje komande za server, kot so kakšen PAM mod bi radi imeli, ali bo server zaklenjen ali ne bo. Vse po vaši želji. Najdete te komande najdete na spletnih straneh, v iskalnik samo napišete, naprimer rcon komande. Zdaj pa vidite, da server deluje in zdaj vam pokažem, vidite, to je moj server. Nastavljen je trenutno na Team Deathmatch. Se pravi, da server deluje, da bodo lahko recimo moji prijatelji in ostali prišli gor. Če pa hočete imeti server, morate imeti zelo dobro povezavo. In zdaj vidite, da zazna slovenski IP. In hvala za ogled.